van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai thukin het sana tuni jingka ani dan get belchun tingno pal hlanga nam go thlang khunga hon ahin het sa dung zui evin hingjang khu kom la aviadin ukeng ni ho to esan hon thal akap ovin hiji hi songpi kangui chule tingno pal lampi izot warning bol na hinte tin ahin se uvin ahi hize hin lamnong zon hi ichi theizep divin he sana ahin kineze chikimte ogin ibilung put ane iwa chen KHOMPIHON gala EIDOU go JING'U AHIDEM namjau sen kilung khat ding adaye azi chu hichu nama dinga lohlin na ahi tu a naga ho tizat na khat chu e ho gamtung moding sanga amo ho song kibung khat theilo pa hi ahi azi chu din khat ahi lo ole ama ho hi abingsa ahi ake hedu ahi ipiji a tu lai hebang din mun laya hi thinglang mi che Christian che e lungset ole kiloma 1993 lai din mun so do sa te ding agud u ahitam itile ama ho song kilung khat theilo zia din mun kisem phat na dinga e godu ahibowe geldo thai khat chu 1993 gal chu tu chana ham hama ahin piu akilung khat piu ahi tu a hiji spirit chu beidana a pha na renew ki bol na dinga e godu ahibowe manipur naga hon EIDOU god naw azi phabem ho akhat na ku ki zo cha te magun helawa mail hei to ki do lai hi mana bailam cha zo dinga aki gel se u ahi ani na gamdei ji athum na e ho banga tiltol atam je u ahi ali na e ho to ki do chu am ho dinga nam ki su tup na dinga campaign phapena agel je u ahi achainan hi chitabang namdin monle phalaya dinga dei sa pen chu lungde hat hi ahi hi ji hi mi tampin neu na ala zong a umi ai boy mi lunglin lo ho bolbut chi hi lo ahi mi te lungtup mo so sa alo na dinga chabi phapen chu ha sa hle zong le kitim ding lungde hat ding lungkhai hi ding hi ahi ajuti lo le e ho iman diu ahi me hle ho to ikido u hi e ho iton u ahi ahin Manipur naga ho to ikido ule am ho tong ding ahi I hedu angai ji hije achu phindo te ding e godu ahi khowa kon le mu ha thima athim ji angai na ahi khaki pai holdo te dia thlang sapna ipi atile nampin ikinep pi pen o UKNS pai ho chunga hebang si a hi CF ho khan se thei jing over avel vela target abo jing theyu hintem koi mong ham CF ho so jinga kithopi jinga lamhila pang jinga hi itina ma jongle CF ho hi am ho chamta hiti a hi chatlo jing lo diu kalsongam lo helbe diu ahi hichi hi akin theilampe na mi pi maya expose angaye mi pin hiti a namse pai ho chunga lungput gi lo nei jinga chatlo jing ho hi azung aza ova bodo diwa pha ahitai hebong se a khangi lo nampi judas ho hi koi thing noi song noi in noi hi hanlang koi MLA ministry hi jongle mi pi ogina ki gel media frontline na ding ho zo sin a koi group le channel ti ta alawa ki thuto ta holdo te ya nampi maya expose bolding in timnal sangpen ahin kinezi mitha ge goa than khu zona chi I tawe ha chungnung pathin ka hove itiwa milum hote so a ipandiu ahimayi panpi mohel te hi we separate administration hi pathinin AP lo ule e mahon idal do zo lo diu mu chin ahi separate administration imo lo ule hin lo jong tapoi separate administration data ta ho pathin henga akitaw jingin hinla hobung hole mipi atamzo separate administration zo na kilhan zo tawin taw khom da zo si jong su thip go tawin thlangpong in idam jingon PRS iso khomovin gamtin seilote inei tapovi hijigal ki patila kona kiseisa ahi hijigal hi strategy lever spiritual welfare SLWS ahizi itawjing ova pathinin edin pijing je ovin melmate ka a kitomo na aso in tunwang eho do dia kisa jing ho akilung to theile tawi popular government kisim do zawa step thum aban bana ahin tol thla diu ahi step thum chanbe imamu sa thei uvem ole time carry iti kit diu hitam lamjathang party ho thu se hi anangai khom kit u hite EPP ahin sei do ovem anangai che u hite KZC kugi zo pamlam kai hon Manipur state na popular government kisim do ding chu
amu chit setwa alona ji ahead lo phatwa January 13 2026 ni ho aju Ministry of Home Affairs Northeast Advisor AK Misaraju Home Minister in Amata Sata Ahin Sol in Churachampur DC Office Muna Kezik Silam Kai Henlen Thang Leto Ginja Volzong Zona A Kimuto Un Mipi Koma Kisei Lepta Kisu Thing na Dinga Kehon 14 January 2026 ni ho a post na a rally kabol uchalati na Dinga Bocha Akula Kivel Lele a Kihoi Lele Banga Tuibong Kang Vai Kika A Kezik Silam Kai Hon Mipi Hoju Ting Noi Power Mangcha A Ahoi Lele U Ahibobi Rally Kibol ni ho a Kezik Si Chairman Henlen Thang Len Holim na Chu Ngai Leochun MLS Ho Popular Government Sim na a Ahung Pangkha Ule CSOs MLS le UPF le KNO ho idem lo diu ahitin anapong do tai Lungtu ho chu ki ho to chetwa mi pi hiti hin hle mute ti a abolo ki het do a ki mat do the chu anu nom ahize thalam huili news Tilchi dan hi imat to uhinam kon ipi policy agon hamti jong het angai separate administration demand sumang na dinga ipi style line up ki bol JING'U te hi ready mong uhitam Meite te tupchu naga te to ko kite su to ding hi ahi aki su to zo ale Manipur hi intergiti kitai ahat dew ho cho ama ho cho voice ading ti hi ahi alangkha na lamka sunga ko ki pomlo phabem hon ko ki a ko na tribe phabem ki hoitup na le ki sem phat na dinga chance la na dinga aki boy pi ule ti hi ahi kinin ahi naga aching lo phabem hon ehin support na ve atiu ahin chaina le ahung boy ta phat le koima anung uwa adin ke lo di ho aki het ungai ahi amang tha ading ko ki le naga mama hung hi kit ding ahi e ho zong angol phabem ho hi mi ta to the dinga ingol na lai diu hang Songpi le Kangui district sunga kani le ki bol ki ba chai achi sa ni simsom langa January 2026 ni hojun Kangpo P district cycle PS hop sunga khonom phai le dinglen khote ni a thlang ho gambe ekar som nga lenga alen mon a kani le ki bol chu security force le forest department ki tho khomin anaba chai uvin ahi jimuna lobu li ki sa jong ana hal tha ove chele kani le bol na a ki mangcha harbek ho ki koi ho spray pump pipe le Herbicide dum hozong aki susei chule zanhi ni simsom lagup January 2026 ni hojun executive magistrate khatjaw na in security force hole forest department ki thokhom in chule zanhi ni simsom lagup January 2026 ni hojun executive magistrate khatjaw na in security force hole forest department ki thokhom na in Songpi district Bihyang PS hopsunga songkon thlang a gambe ekar som alen muna kanile ki bol hochu anaba chai uvin ehi hechimuna chi uria har prayer mandinga ki koi hozo se jong anasu se uvi nitin thuso daily news thuso hichanchun akichai tai thuso abana anangai hom ki dingen ka hinlim chi uvi thuso hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed